Tala whakitala dotTV mtepo nei au ko sawilu makitiona. Ko nei anai ulu tala. Te whailau tu seo ako ngā lango nei e te mawhauwhau ngā moa te akenga e whakatawa i te TVSD. Te whaputoptonga ki rivalu, whakamanatu tūtoko taseo ki lipatsi, pēnā whoki minista lāka. Te whailau tu se awa o te ministu leo ako ngā, talawa mta whaunga, ne whakaasi te nalango malog te li poti mwhautua ngā te komiti whakangalu e te polokalame ako ngā pukelima tūwalu, TVSD, ko lan whakaasi te whaipati ngai tas tolu o te vaiaso nei. Ne whai main takitaki o te komiti tēnei, me mai lungai whaipati ngā mwhautua ngā lato ko lai ngā lue whakatasi te TVSD, i tausanga ko whano, ne whatoka i te li poti tēla ne wholangi te whailau tu simtino ngā lue te mata ngā lue ngā wako ako ngā. Right, so what we're trying to do is to change the perception of the community, of the parents, of the children, and most of all the policymakers, so that we can see TVSD equally as we see any other formal subject. Ia na pati me ko tine whakatalianginan te whailau tusi, ke ngā lue tasi te komiti tēnei o kilog wheitu ko nei, e awaka ye tūlanga o ako ngā pukelima ke Paulo pēla mo ako ngā māsani ko nei tatu whenua. The CEO has endorsed that the working group create a terms of reference of the working group so that it can be taken up to cabinet so that we can assist the TVSD curriculum officer who there's only one person, so that we can assist her in developing curriculum and also developing a national qualification framework, so that we can raise the standard and the quality of our curriculum and our qualification at the same time, train more teachers, right, relevant teachers, and also put priority in facilitating the teaching of TVSD. I te whakasinga te li poti tas tolu, whailau tu se te ministu leo ako ngā ne whakasi te nalango malo, mai se tāua o ngā lue whakatasi o a waka tūlanga o ako ngā pukeli mai loto i tatu whenua. Just a matter of reassurance and reminding us that TVSD is as equal as the other academic streams. The assumptions, to be honest, the assumptions were all correct and true, and they are not new to our ears. This, we have heard about this, and we have looked at it. If I go to the bottom line, we need to push this forward, and it is a dream. It's always a dream for us to raise TVSD to a platform that our young people can use, not as an alternative, but it's just as another pathway. Te kano loto te li pōti tēnei, te lai kilo kilunga i te mawhai e whakamafuli te kilonga me te manatu o tino, kilunga i ako ngā pukelima. E whakamoe te komiti tēnei ni whakatoka ni te li pōti, kia waka ki te ministu leo ako ngā, a wae manako gina te lutou lango malo i wheitu tau takitaki ngā, ke mawhai e whakatau nua kilonga ko nei mua sumai mua. A te ngā luenga ki lunga i toe whaite ngā whale ako ngā whoi lunga i te whenua ko niula kita, ko toe whakasoko nei. Mai tua tu whia māsinan whakatalawe iei. Li pōti ne maua mai te pule whenua niula kita kuea pese lunga i te neti, me te atia kenga tēnei ne talawe ona ko te tuai o maua kako mai te lau mua. Ia na pati me kōti nea watua te lasinga o kako i malanga te waka whakamuli nei. Ne whai mai ne kuea, me te atia kenga tēnei e tāua ki lunga i te whenua, ona ko tūlanga o ako ngā whānau lunga i te whenua, e tau ke akonga i loto i sifale akonga te lai lei. Wha moe ngā te whenua ke mawhai o te staimi pili mai mua nei, ke mawhai ne loto whānau o akonga whakalei, mai se tūlanga loto tam whainga i ako ngā whakawhisangai mo lātou. I te malanga se te ulo te malo ki te whenua i māsina ko nei ko teka, ne moli mau whuki nei a te tūlanga o te nofu whakalo whao ta maliki a konga, ona me a konga fuai se whale o te tino.
Ka ko fale ako nga masani ko masei, te lai mana ko ngina ko te atsake nga tēnei ke toka whakawave. Te whapodoptonga ki rivalu ilungai whanafuti nei, te whamanatu nei te whātasi tau sanga o te tūtoko tasi o kilipati te aso nei. Te whale tali malo whanafuti laku ne lanu violeti vale i te ao nei, i te tonginga violeti o whanau ki rivalu, ko lan whātoka ne lato spolo kalame kai kami e te ulo te malo, mo minisita o te kapineta pena whuki sui malo te palamene. Toko tasi whapatoptonga te lasinesi toko tasi mai kilipati, e ngā lue tū walu ne whakawhitai ki tino kami katoa, mo te amanaia ne lato te kāminga, ke mōli mau whātasi te whamanatunga o te whasipulu tasi tau sanga o te tū toko tasi o kilipati. Allow me, on behalf of the Giriwaru community, extend to you all our heart. Thanks for honoring our day of independence of Kiribati. Your presence with us today is to celebrate the 41st anniversary of the independence of Kiribati. Te ulo te malo ne sune ia tino kami, o moli atu te whawhtaim te kāminga, kai mai se ko whakatawa ne te kirivalu te whakatase atu o lato ki te whakamanuyanga o te asitawa tēnei. Te plestene whaputoptonga ne whai mai, me te astene tawa ki kilonga lato i whanau ki te patsi e wai tūpalu nei, o nako manatu lato ki te whenua tonu mana whakamanuyanga i te astene. Io aterangona o te aso nei, e kesene, ka ko se mawalawa, o whokiro te rangona lo te ra ka pai au eno fwoi kiripati ne, me kiripati e kesero mo tū walu pēnei ne, e whakamanatūnga o atu toko tati ne, e uke apolokala me kola e mawhai o whai, ka ko te nofonga o te kau kiripati ko nei tātou nei, e pa me whai fuai taimiro te laia, e awanoa ne, ki te kau ngā alue kola ne nea, ne ngā alue i rungai tū walu nei. Te polokalame tūto nei neus te vio kilipatsi, ka katsi whoki te keke whakamanuia, whata sem whawhiawhia ngai siwa tamaliki whawhine. Te plestene moli nei alo whanga lato ki sos whanau ki rivalu, sala lau ilunga i te tūwalu nei. Kai mo te toe tala, te whenua ko niu lakita ko kolot whakamalo si ki te luto watia ke ngā whau tēnei, e whai te whātoanga la kaukaina ilunga i te whenua. Li poti ne mau mai ilunga i whakasau talanga ilunga i te neti, mo te pule o te whenua niu lakita ko kue a pese, e whai mai te lasi o te whātoanga e nofo ki te selau mita te loa, ka e 5 mita te lau efa. I pati a kue a me te whātoanga ko tine ne whai a vaevaenga ki poloka i 10 tasi, te la ko te au whakifukilo mata kāinga ilunga i te whenua. Mai poloka ko nā, te kāinga ko ngā luelo nei a te toki ngā wana lākau kai nei loto i tena poloka. Ia na pati foki me mai tawhai te vaevaenga ki poloka i kāinga takitasi, e 5 mita i loto i te whātoanga ko tin whakapatino, ke tokilo ki lākau kaina pela mo kasava, talo, futsi, mei, whala, pateta mo nisi lākau kaina ko la e se lasi te whakamasengina i waitau o te matangi mālosi. Te whamoe ngā te whenua mei te atake ngā lātou tēnei, ke mawhai au mai a fuatanga o lākau kaina ki te lau mua nei o tongi atu ki tua. Te atake ngā tēnei te whenua ko niu lakita, ne mawhai whakawhai ngōwhiangina mai whisosoani mai te whenua tonu ko niu tau. Ko nā la dotTV me te awhiawhi nei, whawhtaim whalongolong mai, ke manuia te pō kai tō whā.